in Christ is the anchor of our soul. Iti inanama kini Kristo, ket isu iti panakaangkla, iti kararwa kayo. Naglagipan niyo, ada ito yung inanama, ket nagtao ni Diyos. Kaputain kamar mo, ibiyag mo, iti pagayatan ni Diyos. Ket alikagay na nagapuman ni Diyos. Isu tagtali na nagking ka, nagtatawag king ka inanama. Ket dayta nga inanama, ang mapatawag mo king ka, dayta ipamati, namang gunod, dayta nga inanama, ang mga isu, iti may parangalang, iti biyag no. Ket among di inanaman kini Kristo, ket isu iti panakaangkla, iti karamwam. So dahil karamwam ito, iti panunod tayo. So ano nakaangkla ka, iti inanaman kini Kristo, iti perfecto matawag ni Diyos, tinaan-anay at tawag ni Diyos, ay aywanan na, iti panunod mo. Ay aywanan na iti puso. So ti panunod mo kanayon na nakaalay ni Diyos, kaput at inanamang at adda nga kanayon kini Kristo. Ini Diyos, inkabil na ni Kristo, nga pundasyon ti pamati kayo, nga isu iti kanayon na pangiyang klaan tayo iti inanamang. Mamati kada kayo amin ito, kaput at inyang kayo iti inanamang yun. Amen? Amen? Praise God. Kas kuma iti barko, iyang porta, walong iyang kada, tapno saan amaya dayo iti lugar na yan na. Iti kanito, ati kapitan iti barko at makadanon iti destinasyon na. Iyang porna, walong iyang klana, tapno saan ngaya dayo iti angin kindaluy. So nung iti barko at nakaangkla, mabalin ka kung di basit ka kung iti angin kindaluy, ngam, iti kapitan, iti barko at nakareaks. Saan nga madalagan? Kaputaan muna at ibarko at nakaangkla. Idiyan po iti Hebrew chapter 6 verse 19 kuna na, hope is the anchor of our soul. So inanama, ket isu iti panakaangkla, iti kararwate, which hope we have as an anchor of our soul. So inanama, ket isu iti panakaangkla, iti kararwate. So, nung unang kasanuhay nga ron na nakaangkla, iti ako. So, dyan inanamam iti ako, dahil ta iti magmagana, nga inanamam iti ako, ket isu iti panakaangkla, iti kararwan. So, ito iti wagas na mapanagnagang, na nakaangkla ka iti inanama, iti up, iti nakaangkla ka iti inanama, iti ako, babaan dyan, panagtalot tayo kanyanan, dyan, kung natin yung mga buwan ako, ang dinindarakin ka, kasta umay din na nagtitipon tayo kata, at dati dito kapag ekspektahan tayo kinaimbag iti ako, iayat iti ako, sumanat tayo dito, iti Diyos, inmuna na dayat ka na tayo, so mabalin tayo may palit na, iayat tayo iti Diyos, hintod tayo iti biyag tayo, amoy na tayo, marami na tayo, idagdapon tayo, iti biyag tayo, kini ako Diyos. Nasantuan, makaayo, so asan mo makaayo, okay, nakaangkla tayo, kanya na. So saan tayo kaagbalin na makaayo, iti matang ti Diyos, no, haan tayo nga nakaangkla, kanya na. So itiwagas mo kasanong magkumadayo, bakit di pa nagkumadyo ako na nga pa nagtalot mo iti bagin. Kung di tamot na nga nakaangkla, kan iti sabali, kahit nasa mo nakaangkla ka iti bagin. Kung saan nagtalot ka iti may sa mga tao, kapag tayo sulat at dati ka itong tulong ng ikaw, kaya nagbalag mo na nga nakaangkla, unang talot ka niti mga tao, nga di bagat ikaw. Nuyang kami tinanamam iti ako, para matan ni ako, Diyos amin na tao, mabalin na tumulong kita. Magnegosyo ka, iti ako, ibaon na rin iti ako ng customer, na umay gumatang ka. No, kaya tumat iti trabaho, iti Diyos tignayan na rin iti tao, tapos tanggapan na kayo iti trabaho. Iti Diyos tignayan na diya boss ko, tapos may pupok ka kayo iti trabaho. No, nakaangkla ka nga kanayon ng kini ako, Diyos. So, wagaputa nakaangkla tayo, iti inanaman kini ako. Ibanag amin ni ako Diyos na naimbag iti biyag tayo. Kaya dahito ay inanama tayo iti ako, isu iti panakaangkor, isu iti panakaangkla. Sa awan ka na tayo, iti mayat, iti panunod tayo, may tayaw. Uno, mayaw awan. Nasaysayak ka rin, amoy ka din ang pagsasawag na nasaysayak at tagan nga matay kan. Ngam tayo, iti panunod-nunod mapukaw. Tayo iti panunod ganin, no saan nga maiwanan iti ako. Iti agribilde, iti ako na nga panunod. Mayawawan. So, ang kasayatan, mararamidan tayo, dyan panangyang tayo, kanayon iti ako, iti gab tayo, dyan panangigamor tayo, umay iti inanama, iti puso tayo, kaya iti inanama, isu iti mapatayo, na may panangarang, iti biyag tayo. So, umay na tayo, amin na inanama na tayo, tayo gabay na nagapukin ni ako, Diyos, kaputa na tayo, tayo, iti inanama, kini Kristo. So, ibagat din ka, no adda iti inanama, kini Kristo, iti karawang ket agtalinaden iti nasaya at kasasaan.
Kaya mapagbaligyan, dagiti padas ibigyan. Kaya magunod mo, dagiti arapaw mo. Kasaluman karigat, iti agdama ang kasasaad mo. Kasaluman kadakkel, iti problema mo. Kasaluman kabayag, iti panakay katumpal, dagiti arapaw mo. Kaya tanakang klakay, tinanama kini Kristo. Among at Diyos katibanag na amin na naibag. Among at Diyos katagay di trono. Kati Diyos ibanag na amin na naibag, itibiyag mo. Kat nabilbilag isuna, ngam kadagiti amin na patas itibiyag. So nakangkla ka itiabo, saan ka nga madanagan, anyaman iti sitwasyon itibiyag mo. Kat kunang ako, anyaman di mapaspasama, sanditan ka, itad ko itibiyag ko king ka, makigilang ka ka, mapanang kadagiti kakabsat, dahil iti kunang Hebrew chapter 10 verse 25, kung kaya adayo iti dalya sa atin, mapanang ako, nagtayang king ka, iyang anayon itibiyag ko, itad ko itibiyag ko king ka, apresyahan ka, padayawan ka, aglangan ka ipanawin ng kinasideng. In baga dito'y ni Apo Diyos katatayon. So matata, anda katatayon ititari. Gagay iti puso tayo, nga mangyang klangan, anayon itibiyag tayo kitwanang, at Diyos kat nabilbilag, nga pitanyaman nga kita iti problema. Nabilbilag, nga pitanyaman nga kita iti padas tibiyag. Ngayon, lumunang ako kasalumay, pagbigyan ng pagkatatatay, nakapailang agsapul, inapailang mag-aagbiyok na ni kasalumay, di anak pa niya, ito tumabangan ko bigat. Kaya mga sawan, mas agtalag ka, kanag-iban banag na makita. Ngayon po na niya ako nagtalag ka niya kung una-anak. Amin, nagiti nga kasapulan, surut-surut kin ka. Kinapag na iti Diyos ng pas na ngayon paagi, di amin na kasapulan tayo. Kaya po na iti Diyos sa anak, magkurang kin ka. No kasapulang tata, ipaay kong nagtaan tata. No kasapulang damdama sa anak magtaktak, iti uray may isa nga segundo, itin kong nagtaan kin ka. Kaya papadpadasak na ito, itibiyag ko. Kamu po uray na kayo, papadpadasan niyo mag-ibiyag yun. No talaga na iyang kayo, tinanawa yung iti apo, itin yung isakripisyo yung ibiyag yun, itin yung nakayo kini apo, Diyos babagan iti pananinanawa mo kanayon ka niya na, nadya pa nagdikendado ka niya na unang apo, awan ka niya, no dikan amin kin ka. So ibagating ka, no yan ko lang iti nanamang kini Kristo, awan to, iti makabalin na maggaraw kin ka. Iti angin, iti daluyon, iti bagyo, iti biyag ka umayo, kahit po nga sa buhay trahedya, didigra ut-ut, liday, sinakay, saan na may palbal na kasasaad, kahit saan na ka mabaling na garawan, saan na ka mabaling na dadagalan, saan ka madanagan, abay, gapo ka na ang klaka, iti nanama, kini Kristo. Nakaangkla, iti nanama mo katagda, kini ako Diyos. So hanggang ito nga madanagan, saan ka ito nga maupay, wala dati pa nakapakay, ngang saan ka nga maupay, gaputan na kaangkla ka, iti nanama, kini Kristo. So iti pamating ka, mabalinan na lang tatagtalingan ka natin ka, jarit nam kat mabalinan na lang ta, itagrag ko, dapat iti napasamak, sana na iparbang iti napasamak tata, mabalin mo lang tatagrag ko, ito na mo, wala ka nga naragsak tata, gaputan na, dapat ka napasamak, kung na dati malingin karamid na, uno saan na iparbang iti sitwasyon, iti kyan, dito unad mo, mabalin ka lang tatagrag ko, gaputan iti ako, ibalag na amin na naibag, gaputan na kaangkla, iti nanama, kanya na. So diyan nanama, kat nagapukin ni ako Diyos. Kasano nga nagapukin ni ako Diyos, when ay gamar mo, itibiyag mo kinpana. So una, nagasat, dagiti agpasa, dagiti agdengan. Yan mga salinot-mat, kadagitoy nga sa iti Diyos. Ang nakasurat, iti na ito'y na libro, iti magbasaan, itibiyag. Nang nangro natin, makita yung iti panawen, kat asidin. So salinot mo bang tayo? So, dagiti way, kapsa kung naibang panaglat tayo, masasaliman mo tayo, lifetime process, iti ko na nga parang pitipon tayo, para bigimong tayo. Takbo dito yung hindi pamati tayo papatid ka. So mga agawin kayo damdama nga napatid ka rin, hindi pamati yun. Hindi ka buso ulit saan na kayong mabaling na tumpain, saan na kayong mabaling na dadawalan. When inaldaw, umay ti trahedya, umay ti saan may pardo na kasasaan ni biyang, ngayon saan nga isuda kita ibang dadawal, iti puso tayo. Saan nga isuda kita ibang dadawal, iti panunod tayo. Kaputa ti apo, ang dawa kanayon ng mga kaiwan, iti panunod tayo, iti puso tayo, kahit mabalin ng tayo ng tanganayin, kaya balin na natin ka, kaputa kinanama tayo, nagpas tayo ngayon, kabing iti Diyos. Kaya tinpabiyang tayo kiniapo Diyos, ang yaman tayo pasama po na itiapo, and everything give thanks. Kaya yaman tayo iti amin, kiniapo, na itiapo, at ibanag na amin na naibag, itibiyag tayo. Amen? Amo yung adlo, nagkikita tao, nga madandanagan ka, kaya kung talagiti na dumado mga problema, na dumado mga pakakumbiguman, at na nagkiti trahedya, na nagkiti didigram, madandanagan na pa'y nga po iti tunay, iti doktor, may pakaliti sa kita, ngayon ibagat king saan mo aklunan, na ita na imbaga iti doktor, may pakaliti na ita nga sakit mo, no di ka aklunan na ita imbaga iti Diyos, sikat at naadasan ka, si salunag at adatin ka. So, nagkiti nga tao mo handa, ang gamar at ibiyag na, madandanagan na lang yan, ito na di doktor, may pakaliti sa kita. Ngayon, awan kin ka,
napapay, nakaangkla ka itinanaman kini Kristo, among at Diyos kat inpaainan iti panakaagas dito Espiritu, kat dito nga panakaagas nga dan dito Espiritu, mabagaling pamati, dito nga panakaagas nga imbukbukon iti Apo dito Espiritu, kat iso dito iti agayong ayos, dito iti kararuan, nga iso iti may parangalan, iti dito nga physical nga maging. So tatapos, kada kiti sugat ni Kristo, dahil paayon, hindi pa nakaagas sa katatay mo. Anyaman iti bagay ti doktor ng sakit mo, saan mo matanggapan? Unang, dahil tatat sakit lang, iti physical na bagay. Hindi pa nakaagas katatan, iti Espiritu. So tatan, dahil iti panunod ko, iti pagayusan, dahil ito ay pa nakaagas. Mabalin nga ada iti kahit mo masulbaran. Mabalin nga dati problema nagkagsan. Kahit ko nang iti pa nakasulbaran iti problema ada iti Espiritu. Dahil iti panunod ko, iti pagayusan, iti solusyon, iti problema. Kahit iso iti may parangaran, iti agdamang mabiyag ko. Iti Diyos kat inpaay na amin, akasakulak na maipaay iti biyag. So iyang karaklaran na iti nanamak kitwa na tanagpas na nga iti amin akasakulak na maipaay iti biyag. So iti mo natin mabalin na may agbalin nga natigkar iti ko na mapamati, babagan iti panangin na naman mapangkanayan iti ako. So kung ayaw man ako manginanama at makanayan iti ka. Wala kayo so? Wala kayo so? Amin tayo. Kaya't napadasa tayo lagi saan mo may balban na kasasahan. Diyan na tayo at kaya't na tayo mabuyudan na ibababa ng itanggan. Kaya't na tayo mabuyudan na turong hindi pa nakakupay. Ngayong gaputan na kaanong tayo tinanaman ni Kristo, malagip tayo iti kari iti Diyos. Nga saan na tayo nga panawan, kaya't saan na tayo nga baybayan. Iti Diyos kat agdalat pa nga anayon ken ka. Kaya't gaputan na mati tayo, amen? So gaputan na mati tayo iti Diyos. Dahil pamati, mapagpatigkol, babaganit pa lang yung gamot tayo iti biyag tayo iti Apo. Kaya't gaputan na mati tayo kinuan at tayo amin ito gaputan na mati tayo kinuan pagpadayawan tayo isuna. Kaya't gaputan na mati tayo iti Diyos. Adda tayo iti Diyos. Kaya't gaputan adda tayo iti Diyos. Amin nga panag, agpanag ka na iba, iti biyag tayo. Praise God. Saan man mo may barbal ni tinapasama king katata, gaputan na mati ka, addating ka ni Diyos, kat gaputan ni Diyos, addating ka. Amin nga banag, kat agpanag na nagibag, itibiyag mo. Kaya iti kari, iti Apo. Amin nga banag, kat agpanag, anaibag, itibiyag mo. Isot gapuna, una na yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Iti Diyos inpaay na ni Jesus Christ, inpaay na amin ang bendisyon kay Jesus Christ, kaya kapot inawat tayo ni Kristo Jesus, na adan niti puso tayo, adda amin na nag-ibag, isot kapuna-una na agyaman kayo iti amin na banag, agyaman kayo iti amin na banag, kasalumawagas, ibagat kada kayo, nukuna na agyaman kayo iti amin na banag, saan kayo agyaman kada iti datas na banag, gaputa nagiti datas nga banag kat saan da nga naggapu kini nga po Diyos. Awan iti datas nga gagapu iti Diyos. Iti na ang datas kat aggapu kini Satanas. Ngayon po na ni Diyos, iti amin nga sitwasyon iti biyag mo, agyaman ka. Agyaman ka iti amin nga banag. Kasaluwa ka guys. Datas ko man tinapasama. Ako Diyos agyaman na. Talag ito'y nga banag. Kat ibanag mo amin nga rin ibag iti biyag ka. Kung may king iti sakit, saan mo ibaga agyaman ka, kaya may king ka iti sakit. Laglagi pa niyo iti sakit, saan nga gabgapo iti Diyos. Iti Diyos ay ayatan na tayo, anak na tayo. Saan na nga ititag iti sakit, kadag iti anak na. Awan iti ama, nga kayat na agsasakit iti anak na. Kasta iti Diyos mo sika nga ama, kat mo agdawat iti anak mo, iti tinapay, kat apay ikakayat ni ulag. Di ka dumawat iti tinapay, kat ikam iti tinapay, na iingas ay, nga taon iti mapunang iti mo, o sika, tao kalaan, nagdagas ka nga tao, natin bukay tinasayaan iti anak mo, iti nang nangurulang niya, nga amang nga nagalitan, iti biyak mo, naipuyo iti agong mo iti agas, iti biyak ka magtag, may king ka tinasayasayaan. So ulan iti saan ko, maintag king ka iti dagas. Iti dagas ka nagapukin ni Satanas, ngayon siya, ibanag ko amin nga naibag, iti biyak mo. Nung ni Satanas, ti pagkarot na, iti patay ng iso, iti nagpatanggaan ng istorya, iti biyak mo. Ngayon ko na iti ako, dahil ka nga patay, kat ibanag ko amin nga naibag. Talay ka, iti manglukat, iti barumanan nga panagrugin, iti biyak mo. Saan nga iso, tinagpatanggaan, iti istorya, iti biyak mo, nung di ka iso manan, iti baru ka panagrugin. Nga adda ka, iti sinuan, iti ako. Amen? Amen. Praise God. So gapo taadda iti Diyos ka rin.
Amin apan, ket agbanag anay ba, itigyan kayo. Praise God. So, mabalik na kaya pa ako, ket kasla imposible. Iti tunggal sa kong mga mo, ket kunada, malabo na ita mabasama. May bayaan na ita, agbanban-ban ka lang ita, say-sayangon lang iti oras mo. At na nagititaw, kaya baka nagbuyudan ni pababa nga italmet, kaya baka nadaulan ni tinagan mo, kaya baka ibagsakin ka iti tuwalya, kaya tala sa kwen na abakan. But your attitude is, I may not see a way, but I know God has a way. I know He is open doors no man can shut. Iti ako kung mga raming lagtay, iti pamuspusan, unay na uwan, di makita nga pamuspusan. Iti ako mga raming lagtay, wagas, unay na uwan, di makita nga wagas. Kaputat Diyos at daan niya, manginanama at makanayon kanya na, kuna na ibanag na aming rimba, iti biyak ko. Amen? Praise God. Dahil iti mangtagin ka, tinananay niya panagtalag kay Apos. Iti panangyang ka, makanayon, iti nanamang kay Wana. Kanyang iti sitwasyon iti biyak. Ngayon, wala sa gamar mo iti biyag mo kini Apo Diyos. Na yung gamar mo iti biyag mo iti pagayatan iti Diyos. Diti mo tan nga ikabil iti Diyos kini kati tarigagay. Diya tarigagay na dahil sikutan nyo naggapo kini Apo Diyos. Kat isulat ito imangkadking ka inanama. Kalagiti nga tarigagayan. Kat gapot addaking ka diya tarigagay na yung ay iti Apo. Nagtalidarag ka ipamati mo pa na iso iti may parangarang iti biyag mo. Kat maminsan kung may kingkadya, bakas imposible na. Itinatakwan na ka sa imposible. At nagiging kaya mo nga magungkol itibiyag mo. Imposible. Kasanuay na tanga, agbalin na kakasta, kat sa anak mo na nakaadal. Kasanuay na tanga, kaya kitag sa uwi, kasta, kat sa anak mo na awang matiting grador mo, nakurakay lang matiting pamilya. Nang gamin, ingaman mo itibiyag mo, itiabo, yung talaga kaya iti Apo, kat na isang sangayan, na kuray pa na kita tao itaglaw mo, kat mas daw da, nung apay na kayang, na ipablak, itikinimbab ni Apo Diyos itibiyag mo. Amen? Praise God. So, kada tayo amin na namati, kinuha na nanigyan mo, nagigyan tayo, kinuha na, nung hayat mo, ini tayo, agbalin ka ng ambasador ni Kristo. Dahil iti ka nangatwan nga saan iti trabaho. Diyan pa na ibagang kinikabsat mo ko ng iti Diyos, iprikam na ni Jesus Christ. Natay iti Diyos, iti dara na pinarunugnan, iti aramid, iti tiyampo, amin tayo manangamat kanya na, amin tayo manamati, kinuha na ni Kristo na karanan ka na tayo, isunod iti mamantad ka na tayo, iti panakabalin ng mga ramid, iti amin na pagkayatan iti Diyos, kat iti amin na ayat iti Diyos na iparangaran kanya na adda ka na tayo, so adda ka na tayo, amin nga bindisyon, amin ang nakita, kini Espiritu nga bindisyon, addan ka na tayo. So deta, diyan pa nang ibagang mulakan. So, nagsimple lang, di bagang tama inawat dan ni Apo Isus nagbalin ka nga ambasador ni Kristo na isang kasamayan. Dito ikawatan na mayroki. Kaya kung may karagit ibanag, karagit ibanbanag na makita may kadama, mabalin na itira pa ako bumang. Handa nga karagit yung bigat amin dito. At da amin itarigagay ito ikiyak. At da may di, lumang ibaga po nga dyan, kaaruba mo, ibaga po nga dyan, panunod-nunod, imposible reta. Alangan mo ang agbalin ka magkakasta, nakaskasta o mo na ang agbalin ka magkasta. Yung agda dyan tayo gagay dito puso, in kami na, surutan diyan. Surutan diyan. Araminam diyan. Kaparang gagay in kami dito puso, nung agbalin ka kung mga mangidapuno, nung agbalin ka kung mga kastuno, agbalin ka kung mga kasdyan, uno magunod mo kung matikasta, uno kasdyan ang promotion, agbalin ka kung matikasta makasasaan, in kami ni Apo dyan tayo gagay dito puso, may parangarang neta ibiyag mo, agtalin ka ni pamati neta, iyang karamdang itinanamang kini Kristo. Nung iti imatang iti tao at kaslama imposible ng iti Diyos at posible amin. Maiparangaran amin dyan tayo gagay iti puso tayo. Amen? Praise God. Naadal ko, nga adal na kanayon, dagiti ibanbanan, amang padas, amang anluoy ka na tayo, tapoy ka tan tayo, dyan for, iti nanama tayo, iti ako. Iti pa naglabas, muno pa nagtulid, dagiti ang aldaw. Amoy yung umay, diyan ba po na kapanunutan, umay dagiti banbanan, nga mga padas, nga mga buyod din ka, mga ibababa nga mga ikan. Kaya da ka, buyan, takoy ka, tam dyan, puro itinanama iti ako. At dahil diyan ako na nga panagdwadwa, panagdanag, panagliday, panamaupay, kendamas kadama. Siputan nyo, iti manawan itiriga. No itibiyag kat saan nga maiparabas. No dagiti gagalian mo at panawan na ka. No trinaidor ka. No nagbayag na maipatutumal dagiti arapa mo. Isigurado na ang kapsat kinalian na nakaangklara iti nanama iti ako. Ngayon mo'y katal, umaikin ka iti panagdwadwa, umaikin ka iti panagdanag, panagliday, panakaupay, kendamas na daman. So,
kabsat king gayam, no nakaangklaman, iti inanaman kini Kristo, ti pamatin ket agtalinaan, anatig ka. Amum at ibasakbayang, ket nag-ibag. Mabalin na tilistahan iti utang mukot na kakatagidog. Kasla saan ka na makabayad. when minsan nakakuan sa amoy yun minsan nagiti handa nga klunan nagiti ka sa iti ako ingana nga umakbakdan ingana nga mataydan ingana nga awan ng tibyagan anda pa lang nilistahan iti utang na anda pa lang nabaybayanan ngamin umay kanya na yung makanunutan nga awan sana po nung makabayad nakatindugan na iti malistahan so yung iparagritang kasla nga saan ka nga makabayad tuwin niyang klam iti nanamang iti ako, ibagating ka, among nga adda iti isang sangayan nga bindisyon di masagwanan. Yan na isang sangayan nga baligi. Amen? Bilis, iti pagbayad tayo, addan dito espiritu tayo. Naipaayon addan dito So, iti panunot tayo, i-withdraw tayo. No, saan na i-withdraw na iti panunot mo, di pagbayad mo, iti nito yung utang mo, utang lang mo, iti physical Utang lang, di physical ka sa saan tayo. Ngayon, addan dito in bangko niya ako Diyos, in deposit aminan niya ako Diyos, dito Espiritu. So, tatatahamin na, i-withdraw, kasano mawagas, iti panunod mo, kung kunang abo, in bahay mo, aminan na, sa kulang mamay pahay, itigyan. Withdraw magtada, iti pagbayad. So, ano yan, Judith? Tingnan natin ako, Judith, withdraw mo na. So, withdraw mo tayo. Ako ang yaman na, saan ka mamalagaw, saan ka matatak, ore may sarang na segundo, ako ipaay mo, amin na kasakulang, itibiyag ko. Saan mo nga di material na banag? Iti. Dahil ibagay magsaksakit. Ada di problema, ada di kitipang kumikuman. Nung minsan, nung hindi panunot mo, abangan na iti, agdama nga kasasahan itibiyag. Dahil titiga po, nasaan nga nakaangkla, ipanunod mo dyan espiritual na biyag mo, kahit iso iti-inot na mamiyad na yugin ka. Amoy, iti dalulun, iti angin, iti baybay. Normal lang nga garaw, iti baybay na ita. Normal lang nga dalulun na ita. Ngayon, nung iti barko, at saan nga nakaangkla, uray na ita nga normal na dalulun, iti baybay, in-inot nga iyad adayo na. Ingga na nagbalaw niya kapitan, iti barko, awan mo din, kakagsimple lang mat, di ba ko na, ininayan lang na dalulun nagbasintaan. So, kas dyan mo itibiyag. Dahil iti na duba-duba nga pakakumikuman itibiyag. Nagbabasit laan na kita. Nga mo iti panunot mo kung saan nga nakaangkla. Iti inanama. Iti nalpasan nga inpaay. Iti apo. Iti biyag mo saan mo. Kaya may i-withdraw. Kapot ako kumikita ka lang na nagtibanbarag. Iti agdaman na kasasaan. Dahil iti panunot mo in-inot na buyudan. Iti physical na biyag. Kat may adayo pa. Iti parabor ni apo. Ngayon, taktaran, taktak isang wanan niyo. Kuna iti Diyos, in paay na aminan. In deposit ko, aminan. Amin na kasangkulan mo may paay tigaw. Panakaisalahan. Amoy kami, no, itao lang kami, no, agamalan ang kasta, makwarta-kwarta amin, iti kasta, mga amuda nga solusyon, iti ako na nga problema. Ngayon ako, iti ako, in paay na aminan na kasangkulan tayo nga may paay tigaw. Instant, nga i-withdraw lang, kahit may parangarang itigaw mo. Niya ka na kayo tadarikin na agad na dito. Uray saan ka ay karara at dating ka di man nakabalin, withdraw ang lang. Nagsaksakit ko man rin natulong mo ako yung pahay mo na nag-isugat mo na agasan naman. May pahay. I-withdraw ako rin ka naman nakagas. May pahay, di ba nakagas? Mabalin na saan na yung stand, dipindi lang ipamatin. Kat i-withdraw. Nahampay na nga na agasan, kung na i-apuhan ka na maupay at kalinagin ka lang ipamatin. Siya, hanan magtaktak, ipahay pa kami. Ken, iti parabo ko, umanayon din ka. Nga manutod na banayon din ka, di kinabisa. So, hanan na agasan niya sakit mo, iba ko na nga physical. Nga mo, badan di pa nakagas, di ka, panunod mo ka tayo, iwanan na niya ako. Dahil ito'y timantag din ka, iti kinatibkat, at umaanduram amin, at yaman iti sitwasyon, iti agdama ng biyato. Amen? Praise God. So, ilang tram, iti nanamang, iti ako. Praise God. Dahil tati kaya ni Apo Diyos. Kausa. Nakaangkla kayo lang, iti nanamang, iti ako. Kami na nakaangkla kayo, iti nanamang, iti ako. Among, nga dati inisang samayan, na makaskasama, iti piano. Among nga iti pasangwanan, kat adda, iti mapunang nga bindisyon. Adda, iti naimbang, na imbang, na mapasama, iti piano. So, di sa lutsod ko tatak. Yata, tari iti nanamang, iti Kristo. Kaya ekspektanan, kag iti nag-imbang, mapasama, iti
itibiyang mo. Uling katang iti ang klam, katumay din kati panakaupay, nakawan iti ekspektara nga ibang mga kasama kitibiyang mo. Kaya pagkaking kakapsang ganyan, iyang klam, iti nanamang kini Kristo. Mas kuna na libro ti Hebrews chapter 11, verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things hoped for. So, di pamati at pataunin na, dagiti banbanag na inanamaan. So, saan ka nga maadaan iti pamati, no saan ka maadaan mo umuna iti inanama. Tandaan ninyo, di panangigamar mo iti biyag mo kininapo, maadaan ka ti karigagay iti puso. Maadaan ka iti inanama, kiniguana. Kaya babaan ti panagtalinalad mo iti pamati, dahil ka nga pamati, di inanama mo kininapo, iso di may parangalan iti biyag mo. So, adaan ka iti inanama iti ako. Iti kararuam iti panunot-nutot na kaangrap, kiniamo. Kaya awan di siya sinuman nga makagaraw ken ka. Abay, kapu tanakang kraka iti nanama iti ako. So tatandaan ninyo, ano ko nang adaan ka iti pamali, ngayon nawanan ka iti nanama, saan mo ko nang adaan ka iti pamali. So na ito yung makinanalang tayo iti nanama, kung nakang kraka iti ako, so di magpatigkar iti pamali. Ta saan ka nga maadaan iti pamali, no saan ka nga maadaan nga una iti nanama. Iti inanamang iti ako, isuk iti mang patigkar iti pamali. Iti nanamang kini ako, isuk iti mang tagking ka iti panakabalin na agtuloy nga agserbi nga mga ramin iti amin nga pagayatan ni Apo Diyos na. So kabsat kin gayam, i-encourage ko itong galmay sa kanagay anyaman iti sitwasyon iti biyag tayo. So apresyar ka una iti kaagdayo ito. Basta una nga bumanas-bus nga tulo, basta una nga bumanas-bus nga angin nga magdakay dito. Kaya po, tanakang tratayo iti nanama, iti Apo, at iti panagtalot tayo kibuano, na isunat iti mga raming nga kanayon iti pamuspusan, tapno saan tayo nga maliwayan, iti magunang nga panag-fellowship tayo, panagigimong tayo, aglalot at ipanawan, kaya pasindigan. So tanakang tratayo iti nanama iti Kristo, awan to iti makabalin na manggaraw eka. Anyaman nga trahedya, anyaman nga didigra, kaputa na kaangklaka iti nanama kini Kristo, saan kan to apulos ang maupay. Amuyo iti panakaupay gamin. Isuday ko yun, kapo na nga ikatemon iti angkram, iti nanamam, iti ako. So, haanong man no, umaitin ka iti panakaupay, no nakaangkra ka lata, nakarelax ka lata, saan ka madanagan, saan ka agbutan, awan iti panangliday, kaputa ang mong nga nakaangkra ka iti nanamay iti ako, kaya kaputa ang mong nga nakaangkra ka iti nanamay iti ako, ang mong nga iti ako, ibanag na aming nga naimbag, iti Diyos na kadagin ka, ibanag na aming nga naimbag, iti kamo, kaputa na angkra ka iti nanamay iti ako. Kas kini David, inmaikin kwa na iti panakaupay. Ngayon kuna na iti bagina, iti libro iti Psalms chapter 42 verse 5. Why are you cast down, O my soul? Hope in the Lord. Apay ang mapasag ka, O maragwa, maninanama ka, iti ako. Apay ang mapasag ka, O maragwa, maninanama ka, iti ako. So mabalin ka, dahil iti pakaburi-burang. Ngayon, iti balakan iti bigyan, aramidan iti kas kinidali. Iyang klam, iti nanamang, iti ako. Saan mo ay ang kla iti nanamang, iti agdamang kasasaan? Saan mo ay ang kla iti nanamang, iti mapunagabanbanag na makita? Gaputo saan na mapasaya atin, iti panunod mo. When I Christ mo. At talaga iti problema, iti tinggal ka ng mabiyang. At talaga iti sakit, at talaga iti trahedya. Ngayon po na iti ako, saan mo ay ikita, iti panunod mo ka na kita. Ikita mo iti panunod mo, iti ako. Iyang klam iti panunod mo iti ako. Iyang klam na iti nga karigagay na iti inanamang iti ako. Pati ako nalpas na ipay. Aminan. Kat may paralarang matlarang amin iti biyag mo. So kung nasaan mo iyang klam iti inanamang, iti agdamang akasasaat. Tasaan na mapasayatan iti panunod mo. Kas kung na iti libro iti 1 Corinthians chapter 15 verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Ano ti agdamala nga biyag, iti pananginanamang tayo kini Kristo. Wala pweso. Kung mabalila ko na, wala damot tinanamang kini Kristo. Adamot tinanamang na siyang kat maagasan. Adamot tinanamang na siyang kat kumasenso. Adamot tinanamang na siyang kat may promuta. Dagita kat agdamala na kasasaan. Dagita kat banbanag laang na makita. So, no ikawin mo lang iti inanamang kadagita. Kasyak dumtang mo lang iti aldaw, kasyak kat may promuta.
pag dumdumutang ti aldaw ka siya kumasenso. Dumdumutang na kasi ko minta si tibiyag ko. Dagita kan handa nga pasayatan iti makuna nga panunot mo. Padagita nga banbanag dagita lang dagiti agdama. Dagita lang iti parang iti physical nga kunan ti Biblia. Nga no ti agdama lang nga biyag iti panangin na naman mo kini Kristo. If in this life only we have hope in Christ. So mangina naman ka natin ni ako, makagraduar lang ito, agbalik lang ito nga kastoy, may prulot lang ito ti kastoy, agbalik ito nga kastoy, lumawan ito ti kastoy mo, lumawan ito ti kastoy pa. Dagita, gusto ti magbaga na ito nga itinanamang lang, para lang iti agdama. Kat no dagita lang ti panginanamaan, nga adama lang kini Kristo, inyangkam lang itinanamang kini Kristo, ako yan lang, tinanamang kika, tasyak, agbalin na kastoy, agbalin na kastoy, kuna na, agbalag lang ang nakataasi, itibiyag mo. So, saan ka nga gragsak daputan ng agasan iti physical na bagay? Saan ka nga gragsak ka ng nangrunag daputan? Dagiti blessing, dagiti material na blessing di ka, no di ka agragsak ka nga ng nangrunag daputan, tinagan mo, at nakasurat iti libro, iti pagbasaan iti diyan. Praise God. Dagiti nga banag, at sumurot lang ang iti diyan kayo. Kaputan na ang sabi yung tinanaman iti ako, amin nga bendisyon, at sumurot iti diyan kayo. Ngamin, isurot ti ako iti bendisyon, tapno saan may palubos iti ako, nga agpalama kayo. Tako na nilagid na kaya ko. Yung akong pwede nakita, nga agpalpalama, nga adda ka nakaagka, itinanaman na iti ako. So nakangka ka itinanaman iti ako, saan may palubos iti Diyos, agkurang ka. Isadot amin ni ako Diyos, itinamin na kasakulang, kaputat ipamati, kat nakakalain kaya ko anak. So nagsaya, kabanag kakapsa. Dahil nga saan mo ay kami itinanamang bigyan ka mga kasasaad, gaputa saan na makasayaan iti panunod mo. Saan mo ay kami unuiyak ka, itinanamang iti tao, gaputa ti tao, at ti panagbaliw iti panunod na. Saan mo ay ang kami itinanamang iti tao, gaputa ti tao, at mabalin na kami talunan. Saan mo ay kami itinanamang iti trabaho, gaputa dati panagbaliw, dahil iban panag. No di kat ikabil mo itinanamang iti ako, iti Diyos, adagiti sa una at mantag iti biyag. Ikabil mo itinanamang iti ako, iti Diyos na namin po yun, iti agong mo iti anas ti biyag, kat nagbalin ka matararo na si biyag. So kapsat tinggaliyan, ibagbagat king kain, encourage ko itong galmaysa, saan mo ay ang kain itinanamang iti agdama nga kasasaad iti biyag. No di kat iyang klam itinanamang iti ako, iti Diyos, iti tal na iti Diyos, nga tapan na ti amin na panakawat kin panakam mo, amay aywan iti puso kin panunod mo. So unang man, iyang klam tinanamang iti ako. Praise God. Ikabi ko lang tinanamang iti ako. Kapag ikabi mo tinanamang iti ako, iniklarap kita sa kanya. Iti Diyos ibanag na amin na rin pa. Iti ka. So tata, karamihan tayo. Enjoyin tayo na iti bendisyon. Nanamon tayo na iti bendisyon. Nagpasa ni deposit amin niya ako Diyos. Everything that pertain unto life hath given unto us, hath deposit unto us. Na i-deposit ang amin. So tata, withdrawn. Dahil ipanunod mo, naka-align, itinanama, naka-angka, itinanama, iti ako, may paramarang amin, ibibigyak mo. Iti hindi lumabiyag mo. Kaya adda, iti isang sangayan na baligi, iti pasanguanam, iti isang sangayan na bendisyon. Amo yung makapsat, marik na tayo, kumtang di aldaw, nga ijay, at dati yun, kanayon, ibisido ni Kamo. Dahil iti nga physical nga bagi, kat mabaliwan, iti saanan nga madadawal nga bagi. Madadawal na iti nga bagi nga makikita ito ka. Ngayon, iti encouragement, iti apo na tayo, at palinal tayo na kaakla, para ito'y mabaliwan, iti saan nga madadawal nga bagi. Dahil iti gamin nga bagi, kat dagiti kayat, dagiti nga bagi, kat dagiti makuna, nga pagayatan muntang ni Satanas. So tata, iti panunod tayo, kasapulan na nakaangkra nga kanayon, iti nanamay iti ako, babatan iti panakaamu tayo, na iti Diyos adda iti trono, na iti Diyos kat ipaay na amin nga ibang, na bilbilid isunang ang kanag iti amin nga para si Libyaw, kat iti ako, ibanag na amin nga naimpag iti biyag tayo. So di ka rin iti Diyos ka na tayo, saan na tayo mapanawan, ken saan na tayo, kabay-bay. Presya ka tayo man niya, Diyos kita.